Bapak Adi. Bapak Adi. Hei. Kawitan ko pamanor peruk pamang wahajat kalupa kuat luka masuk pajajaran silih wangi berjuang pasti asbang warisan amandor perung nyocluga lecacang adan tempat mereka bilang pahlawan juru bakti perjuangan putra baja jalan anyar wawan tambah maut sajagat saya semangat akan digunakan no pasti asma warisan nyusul kalau baca sepuluh mandor perung no pasti asma warisan nyoclu kalau cacan ada tempat kayu jadi pasti asma warisan nyucuk kalau cacangan pokok pasti asma warisan nyucuk kalau cacangan pokok Bapak Adi. Bapak Adi. Hei. Silidang dosa dan sawun Pak Adi bos Pak Adi pemburangan terus sawun Pak Adi
biasa Pak Adi. Mandor Agus aya mah. Pak Adi deui sayang nyagat hiburan Ayah Mandor Agus di sarangan aya Mandor Agus aturan Mandor culik. aya Mandor Agus anu mana Bapak Adi nyagat Pak Adi deui anu sayang Pak Adi Hey. Pak Adi boleh di mana Hey. selamatkan Alah, luar biasa. Pak Adi deui Hopes. koma suling Pak Adi deui koma suling koma suling suling teman Pak Adi silongan Luar biasa. di sarangan Mandor Agus anu mana Mandor Agus anu bagus aturan papayun Bapak Edi deui Caca. anu bagus Pak Adi deui nyaung semak buka bingung Aduh. Pak Adi deui Masuk dong. Oji. yola masalah Pak Adi garang Pak Adi deui Wow. Padi ngaitona kincir kakale kata bulan aya Mandor Agus haturana deui aya Mandor Agus haturana kapayungan nyang abdi mah Ayah Mandor Nongkit. ayah Guru Mandor besar. nongkin Hey, kapayuna deui Akinoy tumanggung besi ayah panas. Mandor nongkin Ayah tumanggungnya, padukanya tumanggung kenal besi panas. soting Bos Hamzah ketua ayah ayam-ayaman besi Mandor panas.